umukiza bakunda muze mwihute barabakiza Yesu aragomba komukira muze vuba mwese tumubonye tuzonezerwa nitwakorana
United States of America, from Tanzania, from DRC. C'est une photo ressemblante à celle des anges. Turashimira Imana cyane, dushimira abarongozi b'isengero rya Pentekote ryo Bujumbura, Misiyoni Bujumbura n'izindi misiyoni zose ziri hano. Bama bari maso basengera isengero. Iyi ni korali fanfare ya Misiyoni Bujumbura, inezerejwe cyane no gutanguza ibi birori by'iteka. Iki kibanza cyarasengewe. Hello. Brothers and sisters from America, greetings to you. We are welcoming you to Burundi. A very exciting moment. Hallelujah. Hanumwe kwamamera nk'uko bamera mwese, ngo nanjye shiki wawe ndahabwe mu ijuru. Yesu niwe tanguriro, isengero yaremye mu mazi n'ijambo. Iryo jambo rirakomeye, ntawushobora kugihanga ngo arineshe. Igihe kimwe inzambi izovuga, one day trumpets will ring, and everyone will listen carefully to it. Tunezerwa. Haleluya. Nimuze bana muremuke, uwo ni Yesu atwita abana biwe kuko agomba kubaha amahoro. Jesus wants to give you peace.
It's very unfortunate that we are observing a lot of wars across the world. tumubonye tuzonezerwa itwako igihe gihava kirenga ituze umunsi reka ntituzi n'isaha muzi igihe kitarashira murenguke mwese Sebana murenguke kukwagoma kuba mahoro ni mumuhini tima yanyu muimuhe tumubonye tuzonezerwa nitwakoranira kwa Yesu Turosimiti itanduye tubane mw'ijuru igihe gihava kirenga ntituzi umunsi w'urupfu rwacu umunezero ni mwinshi cyane uyu munsi twarawusengeye Imana yabanye n'ishengero kanatsinda nawe yigeze arita haleluya safari amena abakiri bato n'abakuze bose barimo young people is on one all together singing for the Lord. What a blessing. Amen. Amen.
murakoze cyane abo bose bamaze guhimbaza imana mu ndirimbo